Gelap rame gelap banget Mas. Wes bar golek dalan tengok kene yo peteng rame polera iki dinopot sen rame. Makasih tadi bantu tap-tapnya bolo peteng yo peteng enak sekali. Tak boleh tempat padangan sih situ. Rame lu untel-untelan bang ya guys. Mbak Wareng, terima kasih Mbak Wareng. Kita lo warisan. Rame iki. Wes ketok bang, mau peteng dedet renek lampu kok. Dilutak kecap saja biar berkurang-kurangnya rame banget kok. Rame pol tenan. Sobat ngarit, tobat, sholat, ngaji dan wirid. Terabas saya wil-wilan rapopo ora masalah bolo. Karo olahraga bang, karo olahraga jalan-jalan daripada gabut begitu bolo. Terima kasih ya bolo dari support, atas support panjenengan semua saya ucapkan banyak terima kasih. Sehat selalu buat sobat ngarit Nusantara dimanapun anda berada. Salam sahabatan sek. Masuk mall. Ini namanya Christmas ya. Malam juga. Ngarep ya lur. Apa itu? Mbah Wareng, terima kasih matur nuwun Mbah Wareng sudah dibantu tap-tap. Cangkeke rodo. Niki, glowing. Sukses selalu dan salam semangat sobat ngarit. Betul. Salam sobat ngarit. Makasih pelukan eratnya. Nututin Mr. Rajib. Terabas loh. Di depan dia. Sobat ngarit Nusantara Singapura, salam seduluran, Pak Subi.
Boten shopping, boten duit. Duit entek. Iya. Sit down here and have some tea and this. And give me that. Enak ya jalan-jalan, alhamdulillah Bang. Jalan-jalan bersama sobat ngarit keliling Singapura. Makasih Bang Rafa udah dibantu tabnya. Berkah selalu, sehat selalu buat sobat ngarit Nusantara. Salam tak babatan srek. Terima kasih.